شفتاری و ری بکبر و از مست شفتاری و ری بکبر و از مست قدح جدست من کت و نشکست پارێزە رێوێ خوش پارێزیە دکە ئەگەر نا 100 قەدەح بێکەتەن شکست دەما خوش بە ذکران بالەکانی ئەمێ ئیرۆ بەحسا تەسەوفێ بەحسا علم و عرفان و بەحسا بەرهەمە مامۆستایەکی هێژا بکەن وەکە هون هەموو سرانە جار جاران ناستکن مامۆستا خۆزان جۆمەرد وێ بمەرەبە بەرهەمەکە نودای خستیا بناوێ خۆزان ئەمێ ئیرۆ بە مامۆستا خۆزان جمەر رەبا خوۆن مامۆستا خێراتی ناف خێرێ دابێ حرمەتی کردم توژی خێراتی سەرچەر و سەرچاوێ بەرهەمەتە سەر خێرێ بە پیرۆز بە gelek spas dikim ji me re jî temamî gelê me re serxêrî be. مامۆستا بێگو من ئەمێ بەحسا بەرهەمێ بکەن لێ Belê نەوە بەرنامەیدا بەری وێ ji بۆ هەم فرساتێکە نهادی ئەو دەرفەکەدا دەستمە ئەم بپرسن هەم ji بۆ کەسێک و مەراق دکەن هەم ji بۆ تەماشاوانان هەمە بخوا مەراق dikim te bixwe ji malbateke Elewî Qizilbaşî te bixwe dimilî zarawayê te dimilî ye erê Kirmancikî Kirmancikî erê Zazakî erê te bixwe ji Dêrsimê lê tevî wan hemiya jî te helbestên tesawufê dibêjî irfanî dibêjî te bi Kurmancî dibêjî û tu çûyî medreseyan jî em hinekî behsa wê serpêvakiya te bikin çawa bû mesen belkî ji bo gelek kesa kesekî ku ne bihêzba an jî nec malbatek bihêz biya dibe ku asîmile bibiya biheliya Elewiyek here medresê dibe ku bihele bike bin bandorê lê te hem ew taybetmendiya xwe parastiye te hem kariye tu vê aliyê wê ji bigirî bikî dewlemendî ji xwe re hinî behsa wê bike çawa bû ev serkeftin çawa te dest xist Belê heval gelek spas dikim va yani rasterast jî gelê me vî warî da röportajeke ez çê dikim programekê çê dikim yani jî dostekî hevalekî em bibêje rêwîtiyê da komalê da waxta ki ew mesela ki em bibêjin medrese derdikeve dikevin Allah Allah teybetmendiyê çawa dibe Elewî û medrese dikam Kurdên me mezhebê wan Şafiî ye hevkî vekim mecburum lê Kurdêke bûne Henîfî û Sunnî wanan jî Yêzîtî û em bibêjin ji Elewîtiyê derbasî wê derê bûne lê va çe wextê bûye 2 sal berî 3 sal berî destpêkiriye hatiye mesela em bibêjin du tane rojelata navîn da du tane kuvvet û kudret hene mîna em bibêjin çawa bibêjin çewakî îro yan ji wexta Sovyet falan derket du tane pakt hebûn yek Varşova pakt yek jî em bêjin NATO rojelata navîn da jî piştî İslamiyetê du tane pakt hene yek Şia İraniyan temsil dikin yek jî Sunni Henîfî Osmanlıyan temsil dikin Osmanlıyan hemen sesî û 9 sal dewsa Hazreti Muhammed tarûnişte halîfetî kirine ji bo jî iqtidarê şerrek navbera Osmanlıyan du paktan da bûye Şian da bûye Kürt tim anîne em bibêjin hem asîmîle kirine aliyê xwe da hem jî yani kuvvet û kudretê teybetmendiya Kurdan hember hevda kar anîne mîna bî mezhebî cenabî te çawa hûn çawa asîmile nebûn navî ew dawî hêzdan hêzê nika yeme jî wexta ki qetliyama Dêrsimê dibe yani Dêrsim mîna ki stargehê Elewiyane. Xwe Dêrsimê ji dayîk bûyî? Belê. Ez li wê derê Xozatê eşîra Bextiyaran. Eşîra me jî dayîka min jî Kalanan dibêjin. Li wê derê piştî qetliyamê weça wexta ki çiyan dabûn. Osmanlî pir ew kirin ki bigirin wê derê ama hakikaten hem xweza wê derê hem em bibêjin teybetmendiya mirovên yêzazan da teybetmendî kene çiyayîne yani kuvvet û kudretin gor wê demê nekaniye bikevin ama qetliyama em bibêjin Cumhuriyet wexta ava dibe ji xwe ser zazan da du tane qetliyamê herî mezin dest pê kiriye derî dest pê qoç kiriye dest pê dike Şeyx Saîdê Pîran û Seyd Rıza Dêrsim Gilîdaxê jî heye yani teybetî ser zazan da disekinin û qetliyamê herî mezin li wê derê 100,000 insan şey dikin piştî wî asîmilasyon dest pê dike çiya da kültür û çanda xwe ya Elewiyan ne Şiane ama teybetmendî kültûrîkî çandekî şiatî yan jî İslamiyetê girtine yani Elewiyan ev jî 12 imam ji wê derê girtine ama pîrê wan heye rayberê wanan heye murşidê wanan hene
her sal aynen ibadeti xoji citinin yani kültür axı vaxtaqçı adabın fakat piştivi hedefi heremezin Osmanlıyancı per asimile xastiye kiriye. çağı bu ده برجرده کی برجرده اری، ها işte. چما چانی مدرسه Bəli. bu çe Bavemin pır zengindi be. Piştivi yani pişti katliamı çilu pencanda falan pır devlemen de icartu ve çağını kanı xarabı veci Alevi. La Alevi tiştiki yani devleti var izah kiriye ki çünkü kültürü ki çandı ki jibo viji bavemin vaxtaki zengindi be mecburdu mine nafçeki heye depeye navi xoyla. Gredaya harpıteye. Lüve derim pır zengindi be. Arazi ki pır mezindi gre. Ama لودري قايمة ودري هي مفتي ودري هي أهاين ودري هنا باقي ودري هنا فاجي زنجنا لفقط دين mutlaka eğer din ki kabul din sünneti için gridaya devleti yani resmiyeti de evet Şafii falan derbaz nabi Alevi derbaz nabi jibo viji mecbur demine çen duayı embebejin Kur'an'ı فرد به جار جران ترى أو كي من أكو خنيشاني وانا بده وانا هاي هندكان رد به كيرف فلان ترى جامي فقط أكبر ناي كاري خوشي هي باش من سيداي كي راستي بيته يعني دبم سيداي برجع حزدك أو سيداجي حسين كامل أفندي دبيجن أو نافبری دانه هم علویتی وانان تنبور وان oda وانان دا وادار خستی بو هم جی قرآن هر دو علیان دا وانان بری وقتا که از تشتکی دبیجم 57 و 1957 ایجار باوی من مدکه ددوی مزدکه که سیدایه her sal جی ده 15-20 tane civan den ve del fakiti dikaren zırstani. باشه ما مستد گفتن تا بشکی ببرم جبکم مدرسه یعنی ادم تدانی مدرسه به آرمانجا كنت هری ببي سنی تدانی آج مدرسهش برکو ام بيج مدرسه ند مثلا ديني بوتني اری علم وعرفان هند بون قادني هند بون ماتماتيك هند بون طبي. مثلا بيج عمر خيام بقرا حتى تجار كوين أي ساعة هميا تتبش. مدرسه كوين أينه. وكي دبستان بو أري. تبوي آرمانجي داني آنجي جبو كنت هري ببي طلبه سنی بخوا چاو وقتا که دخوازه که وامینا مگویا مجبور دیمینه زنگینه دوی چاقی مدرسه چی هم بوی مثلا پیش درس ویدی دانه بیجم اری ایجار من تسلیمی ویدی که کانی رشی قارلو دی بیجن لوی دلی گندی قایی که هیه از ترکیه ویدا سوار بوم بحث به نزدیک همان 2 روزان سه روزان دم geçtim ودری گنده وانان داجی işte medrese لوی Ya kani raşi. کانی رشی گندی قایی که ایجار لوی دلی زلستانه جی مگویا فقیتین مدرس به الفابایی کر قرآنی کر قرآن Arabiye mecbur tutukini yani şartı ki verdanine İslamiyet'e de ama tefsiri bir Kürdiye. Başı işte gut ya. Evet. İlahi desbekir, kaside desbekir, mevluda melley bateyi desbekir. Artık dengemeci huda dengi hoş tabun ya. Hakikaten ya. Belki benge ki iru em demeşinin jivelerite yani. هذا بالمدرسه ده بقى قصيده دخون ده بدايه Tabii heval. Mevlüt duhan mevluda melley bati juha ve çağı tenini kapır mevlud deme hene epe revşen bir anlı visan diye le mevluda melley bati hemen hazar nasıl yani bensiz de falan tam diyor ki van demanda hatiye visandın ev roş hatta rojayru alema İslamiyeta Kürdistan'da da evtixandır. Yani vaxtaki evci derdi ki ve hakikaten mevlüt yani pür devletten Müslümanan da bile tönne bu. توی پیواژو مدرسه ده هینی سازی بوی آنچا لا لوی ama saz heye. Ev tünne saz jî heye yani ibadeti koyu ev kişi dikin ihtiyaran caran Ramazan jî digirtin. Yani hevki daha Aleviti da hevki daha peşta çune Ali Şiatiye da ama Aliye'din da jî de Paris'in Piru Rayberi vanan ibadeti koyu berdevam dike. چند سال دوام کرده و پرورده Ev 4 salan devam kır. Paşi ez 4 salan şuva disan hatım depi. Karakoçani. Hatım vedelici mekteba serete men dest bekir. Vakta mekteba serete dest bekir. Juha ev kişi hebu. Tübe beze disan vedeli da medrese hebu disan Xwedê rehma xwe li van Seydayê be bike meleyê çerkê hebû. Tek camîkê hebû wê navçê da. Tek mektebekî serete hebû. Hem de çûm vederiye pêş re jî hatin medresê. İcer medresi da jimera tecvid dibêjin. Yani em bibêjin zanistî yani bi tecvid em Kur'an mefêr dibûn. Yek jî bi meqaman
rast makam, sabah makam, işte bejin Kurdi Hicaz makam çıkayın artık. Se meleki mi bu Türk bu ama rın perverde girdi bu. Hafız bu. Hafız metin bu. Nabi Hoca. Ve dersi ki pir mazın ve evkeda ve mekamanda. Yani min anakı nota yani. Mecvi girt. Pişti tabi den daha renk bu va. Pişti jî mektebê da jî îcar wexta ki dersê muzîkê dihat îcar kilam jî pêr dibûne. Kilamê radyo hebû wê çaxê Tirkî. Wê çaxê da hîna plak jî teze gramofon hebû. Teze derdiket. İcar li wê derê jî em bibêjin min بجنا ادبیاتی داجی او بس شاعرها مثلا بس کی جیگی در رپورتاج کی ده تدیجی می چهار جرا برهم احمد خانی خوانده erê مثلا دو مدرسه دوی پواجوی ده ام پشره wê و چه demê خوانده heye مثلا ama چه درس em دان چه bibêjin شاعر دان چه هبون erê meda teybetî din jî xwe yani rastiya wî da navaroka wî a rastî mirovahiyê da ahlak û kulturê çand de yani. Evet. Teybetî ser wî mesela em bibêjin ilahi û qesîde gotinên em bibêjin hedîsan bi wî awayî bedixwam dahînan piçûk bin çünkü gor wî demê yek jî Qur'ana xwe ezber bikin em bibêjin sureyê xwe ezber bikin. Pişiye işte mektebe vaktakem hatın mektebe çu müderi müzik. Ya klam dibejim ez ve çağı Nuri sesi güzel hebu. Nuri sesi güzel Kürt. Evet. Tenemen me ev teze derketi bu. Evci ne bir Türkiye dikut Eri Türkiye got. Şu hayır tuzani asimilasyonu heremezin ki bu şekli devlete girtiye desxem. İcar me klamen radyoya hebun. Radyo be gudari dikir. Ez دی بیره ده کنگی دست پیکر چابو eri. سازی خیز Eri mektebi vaktamı ders bekir hemen dersi müzik eşe bu. Yani haftada cari kişi. Min ev kılam digotun, kılam ji vakta digotun me mustahmu toptubun dahatım ve deriye sınıf ame. Yani polame. Berden gitti. Eri vallahi billahi. Yani hayrettim an hoş bu yani. Hem mizgefte da ji midisan röportajımda dibecim. Vaktakı min sure ki bu xandanı me müezzinti dikir. Seladı da piçuk yani min akı moral bedin ve derdik etin selay normal selay da ben böcün evi keserisi bir nemeca sibi yani. Ya ama heval normal xoda müezzin derdik eve 10 dakika böcün 5 dakika seladı da o ezan duhineti hem 2 saat beri derdik etin. Ey Xuda Rabbi alemi de. جاری که چهار خوابه که جایی علویتی آخه Aha, hoş. İcar em cüvederi 6 tu 8 şuba bavve me cüvederi derket. Vaktem cüvederi derket insan ve geryan ders. İcar hatın dersi mi dersim. Zaman koki ki permezin en av dereme vananda. Min kültüra medrese girtiyer, cüvederi medrese. Kur'an tek maliki da tünne bu. He bu temur bu. Yani vedemmi. Hakikaten tünne bu. Yani ibadeti van cüdaye, em bibecin kültürü çanda vana oli cüdaye. Vakta çün nakoki kime jiyankır. Fakat hindik dem derbaz bu piştivici ev kişi derket tüm bebeceğim jenerasyona 6-8'tan ev şoreşa 6-8'tan em bebecin ev demci derket hev ki vaktak ha mısaz tembur bavemiz jimra vaktam kara koçanı da bun mıragırtı bu yani mıragırtı bu min dest bekli oluyor deri ev sazcı mebir deri نه مدرسه علویتی و چپکریش ها Ketin nav. Tu nav vederi dayı. Tu vederi da derbaz bu dersi mi da. Ji ev heye. که خواهد چهار ناس بگی کنگی ده خواه ناس کرد خواه ناس کنگی دست بیدگه Beli. Namen hamuyan da jihwa naskiriye. Ama nakokyan da çevakıl asbım. Hamu nırkın. Hamu külturi milleti kurdun. Yanjı mırovahiye. Ev tamam ama devleti verkiliye ki ev ziddiyat ha vakta Osmanliyan. Ya Sultan Selim mesela vedemi da hısliye nav millet. Vernebe her yek çandike, külturike, ahlakike. Ev tamam. Xwenas kirinci esas ve daviye de bakanas. Ev tam bütün kütübü xazi. Eli ve derece kütübü xazi ne xazi. Tesiri em bebejin. Saz, tembur tamam. Aleviti em geçtin ama klaman, stranan. Bir tüy haftayı da, jenerasyonu haftayı da ji hünermendan Davut Sulari hebu beri. Beri yani penceyi falan hakikaten Davut Sulari dengi ki hünermendi ki çavakı Kurdi da Celal güzel seseye ama Aleviyan da ji Davut Sulari derketi bu. İcar me değişi bir, beytin bir, me ferdikir. Pişti bir ev jenerasyonu ki hünermendan devlet teybeti asimilasyona heri bezin li Kurdistan'ı be desti Kurdan be hünermendi Kurdan
yani gehiştiye neticeki permezin. Lübe derece mahsuni derketi, ihsani derketi, u derketun işte derketi, شفت u derketi. آرشیو اجوید درکت گوتیه پرا بدنا کسین کوستران کردی دینن و دکنا ترکی لی عین موزیکی وان تشویق بکن. Aynen. او politika ki devlet Yani mesela Hazar Kıramı meverkirne bedesteme ama. Yani devleta Osmanlıyan devletan dibecim Türk'ün milleti Türk'ün abicim. Asimilasyona herimezin, katliama herimezin, zulma herimezin bedeste Kurdan u kar aniye. Hevra kırne düşmenu u bu hoşi seyir kırne. چالاکیه تا هنریام دست پیک کشان بو کنگی بله کردستانی بو دروای بله اروپایی بو کنگی تا ایلی درکت سحنی تا گو من تلی دا وقتا که کتن ناوی چپی ترکز hareketi ki em bebin cep tabum dev oldu bejin devrimci oldu bejin reki em bebin mahir çayan vanan lüvederi bu mel lüvederi icar stranin şoreşkeran me dest bekir got ama az vakta ki dibecimci min çentene kurdici dikirnav gorka ve demi ayar dikirnav icar rehvalandı got eğer Kürdistan avabı ve emten nizam mümkünse çünkü ve çağı Embözün deniz gezmiş Mahir Çayan, İbrahim Kaypak Kaya, edam kırına vanan eğer sedida pence Çillivi sosyalistin, komünistin jiboviye sedida şeş telaffuza Kürdistan kırını. Rın xrab. Kürdistan cara yek emin ve demi hatyani kaş kırın. Kürdistan koloniye yan ne koloniye. Kürdistan cuda xo tevger bike yan em hevra bibin. Ve Kürdistan tego tamam. Jibo biji mesela ve de خلاص kımız. Fikir kulüpleri de bejin. Yani fikri kulüp yani Türkiye navi belli kırbun. yani civat habun fikir nakaştık. Civaki yani baber bir şey tu heft falan. Mesela ve de medani kaçtıkın. Em Kürdistan em riya şoreşi çeva belli bikın. Em Seriçiyan da derkevin gerilati bikın. Bacaran da despe bikın. Taylan özgür heybe mi? Bedeš siyasete giranci biçaki? Ev. Vanan demecimiz. Yani çavak. Mesela Kürdistan'ı o çepu devlet Atatürk bir deri hevki khazmi binim. Evci dibecek ki eme gereki derbazı Kürdistan'ı bebin, Kürdistan'ı ra Kurdan'la tekili çekin, şerri çektari dest bebekin, eme Kürdistan'ı ver azat bakın bu Kurdan'la. Ve demeci mesela yara yek emin haftaki şiva kontu gerilla dibecin ya faili meçhul. Despeke Taylan özgür koştu. Ben de hazım beycim ki Kürdistan gotunu vakas. Mecburi deri disan eji eri despekir klam stran piştivici tabi evini desbedike bu hazine hazi parça ki jiyane ya. Havalı şengire de hangi hevnaskir? من تبو تم دبيجم ديسان جمرا evki Varım ta röportajda ki de dibeci az peşi ma aşkı khudi. Aynen ay sıhhatta tehoş. Rast Hakikaten rast. Yani var yani ben medrese çun bavimizi xudayı kamera dibece tu va gerek bi beri vakta zaman dikevim ya dibece gerek bi xuda. Bişra beje Muhammed Hazreti Muhammed bişra beje dayı bavi. Medreseci loma şandiye vakas tesire yani merik. Çünkü hani kana ifade bike. İcar hakikaten var bu heval. Ezberi aşık xuda bu. Ama berçavan da ama ömrü xuda. Ya ömrü ki zaroktiye ve davet ederme bingeş xal bilir girtiye. Peşta to mezun dibi em bejin tu bu xazi ne xazi em bejin evini desbedike. İşte şenge xuda Rabbi alemi yani em geçtin evdin. İşte evine siye çay speaker. Ya siyancı tevgera azadi. Me va se aşk ani tevgera azadi da geçtin netice hakkı hakikatu aşkı var. ما بدي بحث هبلا شنگی که فلان جوی اوینه و چند سارو. Ay saate de hoş be. Nikamen ve çağı vaktak evin despekir yer kelami şenge despekir. Yar me despekir millet yani bacarık nafçeki küçük bu. تو بخوازی نخوازی اوجی تأثیری که پر بزد هم جوا که دا هم جی آن خدا او یعنی تیبت بندی اوجی کتی دنگ خوشه و چاقه یعنی و دنگ سدید هشتی بی چو نه نه کوا یه من سه تنه جوان المهنه وال من ناوی ونانجی یک Taylan özgür ev despeke emre bejin şey ki disan Nur Hak çiay Nur Hak da Sinan Cemgil vanan hene min navi yekiş Cemgil dani navi yekişi min
Bilal dani. Bilal-i Habeşi. Bilal-i Habeşi jî aliyê İslamiyetê da ew jî müezzîn e yani destpêk sela xwandiye dengê xwe pir xweş e. Em bibêjin bi ilahî û qesîde û bi dengê xwe jî yani pir insan jî vegerandiye em bibêjin İslamiyetê û rolekî pir mezin listiye bi çand honera xwe. Erê ew jî ber bû. Erê ez barim de ciwan jî şehîd bûn rê Erê. hewa şabe serê Erê safa. mina hezaran sed Ji hûn hezaran. derketina Ewropayê Erê ha wê demê. Ez Ewropayê çawa bû tu dikî derî belki röportajekê de tu behs dikî Erê. tu behsa komelekê dikî. Erê. Dibêje ez çûme komeleyekê jinekê destê min gir dibêje Erê. ku dilê min bigoweşe tu dibêjî. Aha. Ew çîrok kî ye? Ew komelek Erê. çi komele? Ew jin kî bû zad Belê. dilê te goweşt? Na, ew Çawa hemkî bû meseleyekê? ev em bêjin Me röportaj de şîrovakirina fam vê reportajê da tam min tiştekî gotiye heqîqeten tam natiye. Pêşî min fam nekin ku belki behsa ewela şengê Rast e na. ewela şengê Nikam em hatin Awsburgê da diman divê derê sanab Çepêtirkan dama min ciwanan rajî got şengê rajî got min got eğer dixwazin hûn aliyê siyaset û polîtîka û em bibêjin şoreşkeriyê da dixwazin xwe ra rêkî bibîne ez yani hûn dizanin tabii min got ez dikanim ji we ra bibêjin nêzîkî tevgera azadî PKK bibin. Ama mesela ciwanan rajî min got wexta ku hûn dikevin vê derê jî ama fam bikin werbikin ve gavekî avit gerek wê gava xwe da xwedî derkevin li wê derê bimînin Dirist bîle e, bravo. erê ama ser hevda mînake xwe bavê cî deryayê û dixendiqîne Meryem bigo gerek merû bizane û here bizana û here wanan ji wer kir ji ew kişan komele bû? erê işte vê çaxê hevalekî me welî xwedî heye welî nika hevalekî me ye ew ji ser çand huner da werbibêjînim xelatê xwe dike hat mala me da mala me da jî 5-6 tane ew kene tu bibêje Dihêj bi çepê Tirkiye. ez çepê Tirkan me dil vê davêce Belê. ez wexta ki derketim sahnê du salan li vê derê min nav çepê Tirkan da bûm zarok jî wî alî çûn ama wexta ki derdikevim destpêkê ez Viyanayê da derketim wexta hatim da mal navî bû ez derketim ser sahnê da ez dibim ki ya çepê Tirkiye wê çaxê wa çepê Tirk jî wê demê yazde tene em bibêjin rêxistinên çep û Almanan re hember me da anîkî çêkirine yani tevger azadî ez jî derdikevim ser sahnê da ez dibêjim ez ji Kurdistanê da nêz da hatim ji çayê Kurdistanê ji wara selam gerîlayê Kurdistanê ji wara selam ha yew ez têm xwar hevalê min alî esker hebû yew digot comert tu ew ji hunermend e digot comert yew tu PKK yan tu devyolî birayê bilê Xenet bike. herê yan bu ez demokratîkî Kurdim ya herê na got tu demokratîkî Kurd Te cem wan bûyî rihî te cem pekekî. erê na tu demokratîkî Kurd ne ez wî jî bêjim Îranî dike digot tu qutê xwe li vira dixwî hekî xwe jî terîr bedrî çê dikî ez wî qebûl nakim nizam tişkî werçe bû yani destpêkê dixwazim bêjim wer piştî işte 2 sal derbas bû Salên notî bûn? erê nodî da heştê û nehew not da heval işte yek jî merê zozana me ew jî min net zaniya merûye İsmail bu navê xwe ew jî kadroyekî bû başê qezayekî derbas bû çû ser dilovaniya xwe hem ew jî berpirsiyar bû hat got ya comert got ya carê were komalê me jî hene yê çand û hunerê yê hunermendan ez jî wanan pir hez dikim ew huner kome bû piştî koma berxwedar ama haqiqeten pir hez dikim got carê were wê demê ez daha teze daha qut bûm ji wan min got riya we vekirî be min got ez daha ez derbasî vî alî bibim îcar Nürnbergê da cara yekemîn derketim ser sahnê dilgeşî anosan falan çê dike ew jî sahnede koma berxwedan jî hatiye vallahi wê demê jî tertelekî mezin hebû ew Hüseyin Yıldırım falan derketibûn neyse ew jî çirokî din e yani gafletekî yani şabûyîna dijmin hebû dijî me hebûn lê feqet millet jî ew rojên teng da milletê Kurd nizanim çi hikmete çi ye ya gavê wer em bibêjin bersivîkî wer nîşan dide ki dijmin jî şaş dibe em jî şaş dibin yani pêşketin wan deman da dibe neyse ez derketim duê derê min cara yekemîn min kelam hevala xanê jî wê demê meze Xanê aşman. çand erê Evet. xanê heval jî meze çand hunerê huner komê dikir mira gotin ez işte ew jî kêfxweş bû
Başı jimra hevalan got ki ya vere ve deri İsmail işte gotu bu go vere hüner kome cari bibine hünermendan eci ezu şengi hevraçum. Em çum ve deri hevala khane hattı gotu khairati. Vakta ki khairati deste min girt ev çirok eve. Hakikaten heval jiyana mına ki beri derbaz biye ev em bibecin kaderiya ki me kültür çancı nabece ama sistemi devleti bu jiyana em bibecin beredayı girtiye. Yani çepo rast ne belliye. İnan ki vanan hatın mina neyni ki hembermin ruhi ki nühda ev deskirtin abi. Vallahi billahi verci girt ki van. Yani mi go ya kuda ez dam miran zani merim kuvvet. Ma meri falan hep ketbin ardan nengan. Zani vallahi men ev yani ev kültürcim. اتحادی هنر کومی Eri. بشتاجی کوما برخوادان و Eri hüner komeda eri. Tabi pişra ser bu hadisan hünderi tevger azad. Ya باشه artık da desmek. جنا منك بحث هنری بکناری جوی چاخی جنوتی بجا دست پیکر نو آره. هنر کومی و کوما برخوادان حتی 2007 2008 تجارك جرستان هذا كتي سرنا قلت اللي برهم تا يكم انسان Eri. از بارم يكم برهم بوي انسان Eri. او سرنا Yekemin eri. Yani çeva جبوت شيء انه تي حتى 2007 2008 سبب تشبوت در نخست باشه. او هيجان وصحنه وفلان تهاش خانه بو بله. انجي زمان تنبو تشبو سبب eri. كو اوقات Ya درنگ tiştiki hoş rahmetullah. Em bir van demanda ben rojana kardıkır. Ya ne disekin yani em. Meşe ödere em her bühüst Avrupa'da hem kuçey vananda. Tuzani çalakiyen bebecin şahadeten ha bu çalakiyen yani mahkeman ha bu. Geriyan fırsatı ki min nedik ez kılamdı gotun. Kılamı hüner komeye berkvedan ye tübe becem şivan perver ye delgeş kılam pır hoştu gotun kılamı vanan. Bu vanan ez de çum. Jara yek emin strana yek emin bu koma berkvedan bam kırın gotun vele vra em kaset ki derdikin tuj kılam ki bu khinem. كيجان كلام Em go eri ki can go çi bu khinem havale sefkan şirkin nizandiya şehidim. Zani go vi bu khinem. Vakta ku go bu tamam ama mu go acele mekin ez gereki müzik ve ez çekim. Müzik jimra got bu na. Ez çekim. Me bir hemen neziki vakta ki yek ez çi bezim ez vel bezim. Pile min ne gele carcaran bezin ya eğer go evine gireyim na. İcar hevalanji peşi kirinci mera ez çum despeki min ez şehidim. Müzik ve hazır kır min hat khand despeki ev kelam. از بارم از ترامپ شتا تکستی ده نبدری تابو تکست اوی گوهر تنکی أري- شاش داتا فهم کردن کردی ده Ay maşallah أري. ya tedar şevke Jibek- vallahi billahi bakarsın. yani muhat بیش مجموع تماشا نبیش چما بری مصابو Aynen. جبک شاش داتا فهم Kırdan کردن da تک aynen. Ev hebu. Memer raskır hevki ser. Öyle. Raskır evci raste. Me khand. Ev pişti hevki derbaz bu gotun disan bam mı kırdın. Gotun ki saliki falan derbaz bu. Ev nodu tusiye bu. Nodu çağır bu. Gotu vere. Em nisan derdikin şu kılam ki hazır ki. İcarmın ya kılama buna yekemin ji ya oraya akıdır ya düzgün baba. Meze vanan da hemu bengehe ev ol. Tasavvuf heye. Hemmu jüve derite. Tabi evedinci de devlemendike mafça Peter Kanda kılame ki te gotiye bebejin ye gelleri gotiye cemde kat kep pense tane kılame terkanene. و مثلا جيك تبيجي بيجي تشل صالة از ولاد ولاد دگرم أري. از چهار پنجر چما هتلی Vallahi billahi. شو اری او من ez heval dünyaya hemen bebece Japonya, Kanada, Avustralya, Amerika, İskandinavya, her deri Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Azerbaycan bebece sayavi milleti da kuvvet-u kudreta tevgera azadiye hemmu rejimera bekirin emçun derketin huzura millet ama inan ki heval ez ya çar penceran yan çume yan ne çume yani penceran tü bebece hemmu malanda mane. جنات بحث التصوف إذا كنت بيجي ميتافوري بي أشقى شرابة خدايا نظام تبحث شو صادقي Yani ka tasavvuf edebiyatı da rojhelata navinde hemu edebiyat hemu embebecin pespori vikari mesela ki yani yemeğu ye İraniyan teybeti Aryan milleti Aryan juha milleti Aryan aliye pişti İslamiyeti beriya İslamiyeti insan zerdüştiye da ya devlemendi heye yani aliye çandı hüneri da fakat pişti İslamiyeti da aliye
edebiyat u çand u ilahi u kaside u beytanda yani edebiyat ya da bebejin tevahim xemla İslamiyeti xemla Xuda xemla xweza u xemla insan xemla feleke jî feleke ki tiştekî dine yani İlham xwe çi dikî dema da dinivîsî yani vakta ki yani rolü her melezin İslamiyet'e da ve edebiyata aryan. Mesela Ahmet Khani, Medaşi, Melle-i Ciziri, Melle-i Batiyi, Embibejin, Fakih-i Teyran. Min hesap kırk yani ben mezekir havale kime Ravşemir digot sesi du pence tane ye beri ve ye nüh. Embibejin sesi du pence edebiyatçı şairi mehne. Sani İcar vanan da edebiyatta tasavvuf edebiyat yani evkeden Aryan'da jî hemû edebiyatı genelde mutlakte da tasavvuf edebiyat hinderi İslamiyet'i da lekoline, fikre, digere, rastiye digere. Yani ev dini ki embibecin bavermendiyak devletan çekiriye ta Emeviyan dest bediketi. Gavadın got ya pişti Emevi 5-6 hafte sali paşa Abbasi derbazi ve paşti Osmanlıyan paşa embibecin İran egertiye desve. İran despeke Aliyevi demokratik heye. Vakta ki bu devlet icar xarab kır. Jibovici ev devleti ki din her devlet çi diyanete varan heye. Bisat hazaran embibecin İroji ev Kur'an kırine ben kontrol etme o şekilde tünü kanı çep rast heri. Fikri ki ramani ki. em neşnen o yedin em hinekî behsa nohluk berhamî te bikin Habej heri. herî mesela devir te car caran te Herî, bixwe habej. ew jî hinekî tê de tasawuf heye Heye. Hani Şeba bir- tasavvufiye. Heri. te bixwe teksta car caran Aynen. Botun evici. Jida balkî şatişe bala mekşan mesela te behsa reberi gelek Abdullah Öcalan te nav nadî Beli. li dama mirov godarî dike mirov dizane devir de hinek ew jî hêza hunerî ez barim Beli. Sergirti. Serokati em bibecin reberime reberi murovahiye gerdune rast şi ez çıkas çentene kelamı min hene ver mesela ama sanki vaktaki telaffuz dikim be edebiyatı ki ver hurt gereki gerduni ifade biki ki em bibecin ci xodarune ama ji xwe dibêjim tenê slogan varî bigirî destxwe hişka hişk inan ki tam mirazê dijmin kartînî tu yani xwe dibêjim ez ji bo wî jî wê kilamê da jî mesela ji mirinan derxistim yekî jiyanda min her bi jî bi hezaran serokê gelê min mesela wî dibêjim yani telaffuz kirin pir meda gerçi rêvanan pir tiştene ama pir dilêj nekim te Hoca çawa siyaset te dibêjî siyaset û huner bandorê li hev dikin dûrî hevin dibin nabin bi hev re bet pêwîst e mesela hin kes dibêjin ez nûça godarî nakim qet gelo mirov ji rastiya gelê xwe dûr nakeve çawa dibe من رپرتاج کی جمعه چکرن حوالا نزدیک 5-6 روپل نویسان لیکولیجی چکر دست به کام رواهیه بگره تاج هوماروس ویالی بگره yani em bibêjin ji zerduştiye bigire were yani ji İslamî û sê dînin em bibêjin çar dînin semavî yan ji Rönesansa Avrupayê bigire yan ji Sokrates bigire em bibêjin demê bî yani beriya mîladê em bê 300-400 sal berî tu bigire hemû rewşenbîr şaîr felsefecî em bibêjin jiyanekî xwe ömrê xwe hatta Ahmedê Xanî bigire bîlawer yani hatta Hafizê Şîrazî bigire Firdewsî bigire artık çeye pir emer dikane bigire ömrê xwe Nesemî Halacı Mansûr ömrê xwe waxta ki bi ziman ketine heft saliya xwe da dest pêkirine xwandin û ömrê xwe nezevicîne jî jiyanekî du emîn qebûl nekirine zînan damane hatine êdam kirin darxistinê wê derê de mane destê wan jê kirine çermê wan rakirine raste rast eger insanekî rast ama rast yani dibêjin ya ronak bir eger ronak bir bî yê netevikî yan jî civaka mirovahiyê bibî hakikaten insan vakta ki mêze dike destê xwe ji dunyayê kişandine
و هر تش بو گلان و بونه مال گردونه لی جراستیو گلی خود در نکتنه نا بله. يعني شوا وايه اما امريكا شوا دكن از خورا نابیجم از هنرمندم اره تقلیدی اره دبیجی هنرمند هر هنرمندی که گرخه از یه مرابه بیجم دمو زمان خدا رولی که پر مزنجی لیستنه ناف تذکر آزادیه دا بشر هفره بمشي مثلا ام ببیجن حوالی سفقان دستی که دا سلاحه دستی که دا تنبوره دا قاوی که ویلی سری چیان دایه قاوی که ویلی ویدری yani ev tiştikiş. Hemen de şöyle çıkarın. Eri. Bizgin akeza. از بود نیت از برم بورج بگو از نه خواهرم نه بگم نه بری. من تو میداله که. تری تشکی دیز بپرسم پشتم بحثی برهمی بکن. تدبیجی از من باخوی تد نکاری نخوازی به ترکی رو پرتاج ها بکی. تدبیجی رحی وان گوتنا دکوجه. چی اج بوچت به ترکی نخوازی رو پرتاج ها بکی آنجی باخوی کس کره. Yani çavi min ruhi meda vicdanı meda her zamanı ki kadime piroze. İster Türkçe be, İngilizce be, Fransız be, Çin be, be. Fakat vaktaki mesela Kurdan zamanı da bu meda devletin destelattar teni kime tünne bikin, fiziki nikanı tünne bikin. Bir asimilasyonu. او اریشی کی وردکن که سر زمان و تابی زمان دریه ام ببیجن نتویه یعنی شهادت نتویه یعنی قبلگاه نتویه yani وقت پیروزه دشمن پشتی تیبتی yani وقتا که دولت آوابو قتلیاما که سر مدا درباز بیج بو زمانه به اما سرا هنرش گوتنا ده. اری. جبه کو برهمی انت کردینه استران انت کردینه. اری. جبر بیش تنکاری تام ترکی افادهش بکرد. اری. نا ترکی نکات çava yani Türkiye ihtiyaç tünne. İhtiyaç yeme heye ki em muhtacın ki em zamanı hokudiler kevin. Kelamı koy ez Türkiye'ci haberdim. Ez bida 5 sene stranın Türkiye heye. A şekilci girtiye. Biçimci girtiye. Ez vakta carcaran malbatı ki da havale ki mesela çiyada. Ez şun cariye em konferans ki bu. Em şun vakta evar bu em de kes cuda terin ciye koy. ایجار گوتن هواله جمر تنبورا خویجی خورا اگه بیه ترکی بیجی استران ترکی بنا بیجه. نه نه بیجه. بحثی برهمی بکن. ای تمام وساطت خوش جبه کو اگرین تره. تمام نه ورده وی برهما خوزان جمرد از تشکی به مراقب کم. جبر کو دورده ایدی مرود زانت ته هنه کدیم خواست زلال ترکیه. جبر کو جاره جاره گوتن هوزان جمرد به تد نویسین. دورده هم هوزان را که تکیه خوزان. ته هم گویا جمرد به دنی نویسیه. بله. او خوزان هم نوع برهما ته. بله. هم جی هوزان گرتیه. بله. تی بکنید بحث بکن تب وزانه بونه او هوزان آبید. بله بله. ایرو ایروپیا هم ترا بیشن خوزان جمر. بله aynı var. نکا zaman dem dervazı be insan tehwe. Yani em ver bune ki hatta genni mey birçok bile devleti yani teybeti. Vataya خوزان yani خناسی ne? Eri. Vataya khozan khonasine. Yani khonas bike. Sokrates şiver botiye. سروکت مجید بگه بری خناس بگه تا وقتا که خناس کر زانستی لو دلی دست پیدا که روبرا بود بجه حتی اون خناس نکن اونی کار سیاستش بکن اونی کار میونه برسان ای صحت تبه جبوی جی ملفراجی خوزان کرمانجیکیه یعنی زازاکی دملیکی و گوتنه دایه من جوان فهم نکردشتی که من اوزان جارجران Hozan belki Hozan hevali ki mecmura got özgür. Hevkimici tarif kır ama detaya go evji tereveder dige şevederi ama hakikaten manavi min ne dit yani. Başı mı got em ve çağı em bebecin ki Hozan yani xennas bike. خوشه خوزان او چه خوزان جاب خوزان داغی خوزان داغی اری ما مستنهور ده 10 برهمنه بله 14 انسترومنت لیدانه نوسا اری پرانیابان این ده برهمه ام بیژن ملای جزیری پرتبگی حکاری آنجی برهمه بیو رنگی لی یک ده یک دملیه زازاکی اری سیاب بخواه او کم کرنا گلن آنجی یک شی تا از بارم او هزار سال و زمان برای ما مستشفیدیم به آوای که موزیک کردیم گفته بود تجربه موزیک یک نوت شکلیه اری او هلبستا رضای رشیدی كل سوفيتيه اري كله ده ما مستشفى ده بقولوا انونيم از بارم تا بيداري جوري كد ناسناموي وگرانجا تا بحقي وداي هرگرينجا بله هنيك بحث قوي بك تا تشو هل بجارتن
بله مثلا چهار جار احمد خانی تخوانیه اری تتبر هم جهل نبجات که گلوی احمد خانی نابنه هلبس پرن دبه چوانا به من مراخ لکا تو زانی مثلا سه پرتبه گنه اری من و گوتنانا yani ev helbesti vanan ve jey vanan min gotuna min maksedi min ev derkevin hole o em nişani gorku herkes yani helbesti ve şiiri ve em bir ser sosyal medyada değeri insan hene kıymeti insan hene kare kodikin ama aliye müzik edabina tasavvuf edebiyat megot ama yani ترينك يا دو امين هي يا سي امينه في ساعه شواتر از جالك عمو روحي وعمري خو بدم ودري جيبوا شي دهتنا وقتك هنا من بي احمد خانجي انا تقولي دني خو تقولي تشهل بجات يعني تخوان نقاط دني من خواند مثلا ببيتن قدر يلدر ما يفارجيسام بحسكر في واردا خدا رحمه عليك خواتي كي بر راست راشي تيبت شكر بو سر چاند و هنر و ادبیات و اولدا من خواند همو مثلا تو دخیل پرتف بکر حقاری یک دو سه yani gormen belki همو دیوانای خواند ama navda geçtim dedi ki bu var tamam hoşeva hemu hoşin ama minakı embebejin hüner çand edebiyat rojelata navinda gava rönesans جداویجه ما مثلا هذا ما بيجو دايدكن وما خوزان جمر بريجو دايدك مثلا جاران انجيزا خوزان داخل اي فلك دنگ کی اوتاک بلند بقيرين دفردا نرمتر شيا وبندورة تصوفية تبخوا برجار داتا من نرم بك نكام ما روح استكان نرم بونك شي بيا راسته نكام مدام genel yani çandı hüneri de çünkü navşerdane tofan heye detere icar بلند خوینن فلوقام بيجور herkes شي لوجه توم بالوجه govendi fakat millet tele بوی حتی روجا ایرو چل ساله که hatiye pırtıştı ki piroze evdem ama me gerekki hüneri de müzik van yalnızca bizim insan ki stran dokuyne stran ev hünermend entelektüel hene ya entelektüel rast vaktlak da akfı meryan mestikin yani gotun iken bejin konferansı ki dedin müzisyen yalnızca bizim stran beş asla her jorunda ifade ya her mürvahi u gerduniye gerek ver biki ki bekeve gene insan ruhi insan gohdari bike تو mesela vakti derdi ki govenda speaker artık çedi beşi bebece. Şu govenda ne be nikab dünyada belki ne hoşya her yani çime bizim keşif ne bu megirti bu evci lazime ne fakat hatta ka hakikaten insanime gellime hina da gohdari nekir çedi beşe var. Tu mesela carcaran kram gohdari dik. Yani milyon insan gohdari dik. Ama tu bebeci va carcaran çiye هون نشتيه وا ترتيبيز باز بقداري بكم تنه نه هذا وقت قدرت كي ما مستشتكي قدرت هذا موبات بيجي خازي بالصابيه او ام بدريتا رحان هات سرتا الغوريتا تريجي رازي ويبرهمي شارده استرمان الاختناء تجي رازي نو ويبرهم دسبيك يا از هوالك Hakan Akari bir ama xalat kırın. Vici teze teşkilatı bine. Per salan tecrübe koyucu heye. Liva despeke. Despeki tu mesela من قلت أريان يعني انسترومنت أريان ببا يكشي هفالجي قلت يه روجا واجبرات يلا ببا أما سنتز geçekin fakat ben ezduhasım ye Aryan bebا kemençe herkes dedike ama kemençeye Aryan İraniyan Kurdan ve deri vaktak lidikin yani ruh heye yani setare dutare neyvanan bluri vanan judaye jibu jibnereke ما kemençe ki me xwask em bînin ya hemû şeş mehan salî ki hemû konsertê wanan hene ev kemasî me bû mesela ama 2 sal devam kir erê 2 sal ama berê tu bixwazî nexwazî tu çi çêdikî bikî mutlaka dilê te de hindik kemasî tu dibînî ama tecrübeye ama cara du emîn em bibêjin wan kemasiyan jî bibî kemasî timutim yani afrandinê de timutim dibe Sokrates'la dibêjin kuça Atina'da ciwan derdora diketin dibêje hela tiştê tu dizanî ji me re bibêje dibêje tiştê ez dizanim nezanim yani li wê derê dest bidî ama tiştekî di afirîne
ناوی افراندن اینا تو مجه که 100 تنه پسکله کدن درکت و سینوری میتونه yani. و کلیبک چی چکر بو یک زازاکی که دملی بو اری کلیب زوارم هنرگاه حوالات منتج کیه بله راسته دیمانی تا دبر کشان ایدجی الفراج الصلاه وحرمتي خواشي وان رابش شيلم قناه خیری و ما مسیدی زوارم دوام هاود بام تنی بحث کنسری بکن تمام. جبوی برهمش دی 11 ماه کنسر که بدل دیسبورگ آلمانیا بله والله. انکی دکه دو بکی کیه چاد به چند او برهم دبن هنرمند باشتاد بن آری کوی بله salon ki başı cara yekemin yani ez yani yeme baverim hevalan rehistine melvederi salon ki baş kertine du iş burkeda duazde tane enstrümantik lvederi da em bibicin orkestrayı da Ali Karime bikin hene em du rojanji pravayki nüh dikin lvederi tekniki, teknoloji, salon, pır hemen böylece 10 tane eğer salonun hoş bu çan döner yekşi evvel alma. خواهش نکی ما 12 او ارکسترا که مازنه اری. تشتکی خوش در که اولیاز بارم و که دیجی کسی بخوازم او بکن کوار کد هیا اری. ولا کد دخونن Hay sağ bir. همو برهمه تا همو تکست آنها و یا بری بله. گوری نهاج هاتیا سر راست کردن راسته. جبه کو باش نه فهم کردن بلکه دیوانه هاتیا گرتن راسته. گوتنه بلکه عربی تی ده هم فارسی هم اری. لگوری نه هاتیا سر راست کردن جی Aynen. و ترجمه انگلیسی چی بیاج باجی آرت رکوردی هاتیا چی کردن Eri artır. دم دخونن اری لید نو ده او تنه بکی دفترا برهمیه بله. نه سیدیه یعنی کس دبینه بلکه بک سیدیه Aynen öyle. نه سیدی بخواه جبه راسته. دم سیدیه کی او بیه اری. نه دم دخونن و دکارن و دی دم کوار کد دخونن Eri. همودش اونلاین داد که تکست داد که Aynen. موزیک داد که Aynen و efendim. دکارن سر یوتیوب جی سر کانال تا سر کانال بله. خوش گلک خودش سپاس پیدا دوا میکنه پیدا. اری. اگه تشتک بخوازی بیجی بانگوازی که بعد گوتنه که بعد بکو دوام جدی Vallahi Rastı ben be. Gavaziyan'ın ve roje nevroz edacı, üstüne hemeyi edacı. Ma yani peşkeşi millet bir koy geldi koy kirin. Yani herkes rengi ki ev şabuyin amlı veleriti. Herkes klamiki da, müziki da, klibi da. Mesela klip akı tedader bazı ve Avustralya mra telefon vekirin gotun ki hevali jomer pirozu mübarek ve go tam me haş çaran gohdari kiriyem giriyane. Yani vacibum mra hakikaten kıymeti ki serveli ki permezine em layık milleti koy geldi koy bebin vırşı vacı karu xavati koy da ez bibi şabum riyame vekirim yani geçtin yani kısmı ki geçtin armanca koy yani xwestakamın جوانین ما تیبتی خو بدن سر تصوف ادبیاتی آریان سروک آپود بیجه ام ملت آرینه جه آریان قطبونه کتنه بن باندورا ترکان و عربان ام لازمه که دریه آریان وکن هم آلیه اولاک دولتان گرتیه دسوه به تصوف ادبیات اللي ودري قاوي پربزنتين آفتنی هم جه آلیه ام ببیجن علویتی و چاندو هنری دا ام riyame vetibe em digeşin mirazu maksadi koya. Civanan ra, hünermendan ra, bangamın vaye. Her hünermend tacı serimeye hürmeti koydigirim. U gelli xuraji ve roji ez derkevim gruba meci, orkestra meci derkeve huzura milletime em ruhi koya, nerhi koya kedin koya milleti koya. و خوستکا ام ببیجن شهیدانو خوستکا سروکی ما حقیقتا لودری و شرطی کی قسمی کی هی لودری ام هفرا پاروا بکن ساعت خوش وزن و سپاس کم صادی و حوالی ما ام ببیجن آرت رکورد ورا خوات کار لودری سر ام ببیجن کامرای ام ببیجن اوی که ستودیو دا خواتی خود کن سلام و حرمتی خوش جوان راجی پیشکش دکم ام پرشاد بون که امکانی که واردم واجب تجی حرمت دکم خودی مراز و مقصدی تا جیبینه مال تا ساعت خوش مامسته ولی تماشاوان نیجا گوتنه که ادبیجن ده ادبیات ده هر تم تشتی نوجن بخونن نو بخونن لی کلاسیک هر تم نوجنه هونجی به اوایی مامسته هم بحث تصور که اوجی باشک ادبیات ما کلاسیک گلکی دولمند عجیب چارنه که بابا طاهر اوریان بابا طاهر همدانی خاطر خوشا بخوازم ده بیجا از بچم جوی عالمه بدرچم از بچم جوی عالمه بدرچم از بچم جچین و ماچین دورترچم از پیامکی بچینم جیاره را اگر دوری خوشه از دورترچم
نه ام دورتر ناچن 11 ماه دیسبورگی کنسرا خوزان جمعرت هيا هونجي داگر دهفاتی امکانی و هبن هر اندی گودار بکن تماشا بکن ام سپاسیوات کن ولی ما تماشا که به هیار روزن آزاد دم باش